Bocah tuh, tungguin nih. Wah! Emak gua kemana nih ya? Udah lama nggak ngirim-ngirimin ke gua. Biasanya sejam sekali ngirimin nih. Santet. Gua udah nggak punya duit nih. Gua harus tagih utang gua nih ke Jeding. Banyak deh utangnya sama gua. Hari apa ini ya? Sampai lupa nih gue nih sama ini hari nih. Saking itu begini-gini baik nih. Ya elah. Mana punya utang lagi masih nih sama Jiung nih. Gimana ya urusan ini? Assalamualaikum, Ding. Waalaikumsalam. Ngopi, Om. Gua kagak pengen ngopi. Nih gua kesini pengen nagih utang gua sama lu. Tuh. Lu lihat tuh utang lu banyak banget itu. Udah pokoknya lu ganti sekarang. Gua udah nggak lama nih nggak dikirimin duit. Lah banyak juga, Om. Lah lu yang sabar dah, Om ya. Gue belum punya duit nih segini banyak ini. Sialan banget Jeding, nagih kagak dapet gua. Lah, main pergi aja lu merat lu. Kagak salam lagi lu. Baru gua omongin tuh bocah dia dateng. Aduh, mana utang banyak banget ini. Ya, gila gua gede banget nih. Gak bisa, gua harus berubah. Nih bocah nih, gak ada yang lewat nih. Hah? Ini hari gua jadi preman nih gua nih. Nggak mau jadi orang baik lagi gua. Mau nyari duit dengan gaya simpel ini gua nih, hah? Aduh, gak telepon lagi. Hah? Lama pun bocah gak ada yang lewat nih. Buset, sedep juga. Mana nih orang nih? Jongkot dulu dah, ambil nunggu dah. Buset. Lama pun gak ada yang lewat nih. Waduh. Mau keliling dulu dah. Kali nemu bocah nih gua. Hah? Bocah tuh, tungguin nih. Wah! Mau mana lu? Mau mana? Gua. Bagi gua duit. Gak ada bang. Gak ada bang. Mana? Gak ada bang. Wah. Sini. Bang. Oh iya. Mana? 4.000 nih bang. Iya lah, bagi dua gua. Jangan lupain bang. Mana? Bagi dua. Satu. Ya sono. Gila lu. Bang enak gua ketekin lu. Benang kan lu semua ini, Jul. Belonan beli gua. Kobra, Jul, cakep. Benang itu. Ula. Buset deh. Sini gua bikin tali kama, Jul. Gua jago, Jul, Bisa, bikin Bang. tali kama. Bisa. Jago. Gua kemarin bikin tali kama 7 hari kagak turun-turun. Tuh di atas aja itu. Nyangkut. Buset deh. Enggak. Ikut dulu, Bang. Kemana? Naikin layangan lah. Gua layangan naikin haji gua mau. Kagak ada duit, gua juga Gua naikin haji. tong Adam. Ngintong Adam. Berduaan mulu kayak biji. Emang kan gua mah CS banget. Oh, Lu iya. mau nggak jadi CS gua? Oga. Yaudah, lu Gua pulang bae dah. hati. Lu kalau ketemu tong Adam bilangin ya. Gua gak ah. Jabir lu layangan gua sobek lu. Jangan dong. Wah, jeger no, jogrok bae no. Lupa lagi nih Kang Somai nih. Kebetulan gua udah kenyang nih. Aduh, rambut kusut amat sih. Ya, pakai ini dulu dah. Ya. Der, apa nih jualan gua lagi sepi begini? Penglaris nih. Ya, gua dapat penglaris. Gua dapat penglaris mata lu suek. Bikinin, gua mau malasin lu nih. Bungkus sama di piring nih. Enggak usah. Di mana? Gua di sini aja nih. Ya itu mah gratis dong. Yang gua bayar dulu. Ya. Nah, Preman emang lu. buset. Gua menjadi preman lu nggak lanjut gua. Iya, iya. Tahu gua tato gambar pare. Pare ini. Ya. Orang gila lu. Nah, lu yo. Bahagia banget kayaknya nih. Bahagia pala lu. Kenapa lu? Gua lagi kesel nih, sedih, kesel. Beraduk. Kenapa lu? Loh, gara-gara Jeding. Iya, gua lagi lewat mau beli kayak ginian, jadinya dapat satu doang tuh. Dipalakin gua. Iya, jadi tukang palak dia sekarang. Tahu udah tuh dia ada punya tato dia di sini sekarang. Iya. Iya. Serem juga, coba. Tuh. Agak. Bagi dikit. Agak. Ganjal dikit ah. Di sono bikin ah.
dah, gue nanding aja dah. Ikut gak lo? Kagak. Ikut. Mas. 1.000, 2.000, 3.000, 2.000-an. Goceng. Wah, 5.000 doang lagi nih dapatnya gua. Lah, kurang jauh ini buat berjiung sama gua. Ya, makan, rokok, kopi. Lah, mana lagi? Masih kurang jauh dong ini. Gua keliling lagi dah kalau begitu nih. Nyari mangsa lagi nih gua nih. Wah! Anjir, geding loh. Bau, tinggiin bau. Nah, ini, tinggiin bau. Gulung. Iya, iya. Nah, Ayo lo, hah? Barang ngapain lo? naikin layangan, Bang. Naikin layangan lo tengah-tengah hari lo. Lo main kasih duit nggak? Kasih. Mana ini bagi gue duit? Gua habis. Habis tuh. Wah, gue sikut lo. Sana lo. Wah, gila. Waduh, buruan gue bakal nih. Lari. Belum tahu gue tatoin sekarang nih. Wah, berapa duit nih bocah nih? Lumayan 4.000. Dia tong adem sih ya. Aduh. Kayak orang PA gue sendirian. Lah, jadinya gue di sana nih. Dari mana lu? Baru bangun tidur gua. Baru bangun. Iya, aduh. Mabok lu. Lu biasa nyamper gua. Males gua lu mintanya samper mulu, manja lu. Lah kali-kali jadi inilah, bos gila. Iya. Mau udah gila kali lu. Dari mana nih bocah? Mana serem banget lagi. Serem banget lu, Ding. Lu berduaan mulu lu, gue liatin lo. Ya emang gua mah CS kan. Gua juga baru datang. Berduaan dari mana sih? Udah pada makan, udah pada makan. Belum nih. Payah banget saban hari nongkrong berdua ngerokok kagak ngopi kagak. Nih beli. Belum ngerokok. Oh. Beli. Lu Lu banyak duit lu. Tumben gitu. Iya. Lu jangan banyak tanya dah. Beli gua lagi banyak duit nih gua nih. Hah? Si tato serem banget tato. Wow. Apa nih gambar ini? Tahu. Gambar bunga. Gambar as. Oh, gambar as. Oh. Kecekein lu, kecebur lu, mau? Ini beli apa nih jadinya nih? Beli makan. 3. Dia tiga. Sama Adam nih, sama Adam. Gua mau beli somai jacket ah. Ayo, Ya, ya. Beli. Bener. Ayo. Ada emang lagi nih. Ayo, lu menanya mulu. Buruan, lo gua lapar nih. Ayo lu. Ya elah bocah, lama banget suruh-suruhnya ini ya. Perut gua udah bunyi lagi nih. Krutuk. Ya, ilan dicacing diem-diem ngapa dulu. Lagi lama bener ini bocah ya. Ya. Woi, Deng. Ah, elah jiung lagi. Didimin ngelunjak lu ya. Mana duit gua? Belum ada gua. Jangan nggak ada aja lu. Coba sini gua periksa duit lu. Ini duit. Ya elah tuh tinggal 2.000-nya tega amat lu mau gua 2.000 juga duit nih. Utang lu berarti tinggal 198.000 ya, Ding. Tinggal 2.000 itu dapat apaan? Gua ntar jajan kagak ada gua lagi. Makanya lu kalau udah susah-susah jangan ngutang, Ding. Elah namanya terpaksa ya gua ngutang. Ntar malam lu awas lu kagak bayar lu. Iya dah. Kapan kayak gua bayar? Kalau ada. Tega banget 2.000 belum diambil ya elah. Lagi sih dia bocah juga nih. Susul beli makan lama banget. Bener-bener nih gua hidup. Ya elah, boleh malak. Ujung-ujungnya kagak-kagak juga gua. Di gua diambil Yogi sama Adam ini. Gua gedeg banget tuh bocah dah. Hapus lagi aja gua. Ya elah, besok-besok gua tau pada Nah, udah tonton kan? Makanya nih lu, kalau mau nyari duit yang gampang, jangan malekin orang caranya. Lu nggak mikirin hati orang yang lu palak lu, kan kesian. Ngerti kagak lu gue bilangin? Gue cekin pakai kartu as lu, mau lu, cebur lu. Udah gue mau ngopi dulu.